Muri Congo amajwi yatangajwe ejo kuwa mbere hasa n'ayerekana ko Perezida Denis Sassou Nguesso ari mu nzira zo gutsindira manda ya kane. Urupfu rutunguranye rw'uwo bahataniraga umwanya Guy Brice Parfait Kolera rwatwikirije igihu ayo matora. Umuyobozi w'indorerezi za Afurika yunze ubumwe Bileita Mohamed yashimye abaturage ba Repubulika ya Congo nyuma y'ituze n'amahoro byaranze itora rya perezida. Intumwa z'uyu muryango zisanga ibi bishimangira ibyagezweho muri demokarasi mu gihugu. Abigaragambije ejo muri Nigeria bafunze umuhanda w'imodoka zihuta hanze y'umujyi wa Kaduna basaba irekurwa ry'abanyeshuri bashimuswe. Abasirikare batabaye abanyeshuri 180 hamwe n'abakozi, ariko abagabo bafite intwaro baracyafite abandi banyeshuri 39 bafashwe ku itariki ya 11 y'uku kwezi. Kimwe cya gatatu cyangwa miliyoni 26 n'ibihumbi 500 by'abana b'Abanyanigeria nta mazi meza ahagije bafite. Naho muri Sudani abantu bagendana ubumuga bwo kutumva bashobora kwiyandikisha mu ishuri ryisumbuye ry'igihugu ry'ubugeni, ariko haracyari ikibazo cy'abigisha n'uburyo bwo kubigisha.